Anyang laki din! Anyang laki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Ang maging kaita. Diyak pa'y amaw, no ada namnamak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay kang siyak taklunam. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya? Gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mit tagporma. Pasig mit alibays ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jagmut amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford, kaskadanya ditan. Oh. Anya? Mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to ta damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na mo. Agam sa amoy. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak kaw. Parikot na ka no kasano nga aklunan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganaan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos. Tunggal mapan sumarungkar, agpumadalang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti adem, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatan day jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? Ha? Ay na. Mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sabali nga aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuhan na? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuhan na. Ket, no iso ti aklonin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, do na. Isu ti babayan na dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklunan na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabe ay baraw. Ha? Ay, kwa nana. Inakman na dya ayan da Maria. Inakman sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman nyo adwa. Uy, nana. No asino kada kami ti aklunan na, ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagan. Ngamin, amin na panagayat, ken pamatag, ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro,
Ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati pa nagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Siyak ti kayat mo. Ah? Ay, awan imbaga ka. Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok mo't Ay, pasensya kan, Baldo. Ngamjak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Ay, tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbidawt. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, iso ti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achieve na giti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon kaw. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alalaka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga dayjay Pedro kada kayo nanang? Wan anak kaw. Ay nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga uyaw iti pada na tao. Wan nga raw danak kaw. Payman takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak kaw. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kameten, Pedro. Apay, ti panagkunam ket na saya ti bagbagam? Ha? Nay, apay kasta ti panagsauyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno. Ngem nasken ka di pay nga ibagam. Mabalin mo met a panunuten laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaan ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no sana pudno. Kas jay ati madi. Anya? Kita ti pantalon ko, Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano, niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadi mabaeng kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawus kaw. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga timariknak a panagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atin day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka di ti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga da ka ni Baldo nga awang kanyak.
Ibagan man. Pasig mo't ang inginaan namin nakawas kaw. Ti pantalon ko na, Levi's ko naman. Agraman brief kaw. Branded. Sana kas ka ni Baldaw at chip amin nakawas na. Kas tama ti rupa na. Anya, Pangasim. Bawyam timbangam. Pangasim atasyak ti aklunam. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. anya. Ay na Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayatak. Saan asika? Ay, pangaasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo mo't tilangak, no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldaw nga, ikat saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wan, pudno ana purma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meril ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napudno mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita at iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaang ti sungbat ko iti dayta sa ludsod mo. Iso asaan asika tinaklon ni Maria, gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mutay. Imbis at tulungan na ka makamubon. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di ka sa biyag. Talaga gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay, di mo among agayan ayat kamin kin ni Baldo? Anya? Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan ko na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? Anya, di na ako mamapabay na nakasta. Kita mo nagwapuwak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare, uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day nagalas nga ugalim. Anya? Jak maklon na talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan iti namnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumulayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamad nga min ti agdigos. Wen, pudno nga mum ti agporma. Kayan may sa, amum adalaan dagiti branded na kawas mo. Ang ti problema ket, di kagdigdigos. Ha? Awan ti serbi ti branded na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka tagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay,
Asino ko mga iti babae amayat kan ka, no bilang tadak. Ha! Di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka. Kunamlan no ka ba alam amin at tao. Ngamin, kasta unay tiki naman naguyaw mo. Ang danumot lagay am tikabutang mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, papil mo day tabas-basaan bakay? Siyempre papila ang mati mabasa lakay. Mabalin ayamot abasaan ti pinggan. Si kamot. Anya? Basbasaak man dayto inted ni Kumari a Dolores itay. Anya ngay day ta? Nakaisuratan dagiti plataporma na Apay, iso ka diti ibutos mo kapitan, bakay? San mat? Jakmot kayat ni Mari Dolores. Nagalas mo ti ugali na. Ngamuray kasta. Inawat ko latamot aday to'y papel nga inyawat na. Amangan nga may no agsakit tinakam na. Kasta? Wan, gamno siyak, ni Benjamin ti ibutos ko para kapitan. Ay, kitwin na. Awan mo't mang dikdiktar king ka, no asino ti ibutos mo. No asino ti panagkunam, kit matalag, ay kit ison ti ibutos mo. Ay wan punsyo, ni Benjamin ti amok ang matalag. Ngamen, amok a kabaalan na nga aramidan amin a pagsayaatan dito'y barangay tayo. Kaya't mo asawan, ni Benjamin ti ibutos mo para kapitan kumare. Wan kumare, ngamin, ada pa nagtalagkukan kwa na. Amok akabaulan na amin nga aramidan ti pagsayaatan dito'y barangay. Kat sikangay, asino mo't ngay ti ibutos mo para kapitan? Ni usal ti ibutos ko, mare. Nay, apayan ngay kumare. Apay ngay aday jay moten nga usal ti ibutos mo. Kaslaawan am-am muna. Kan maysa, nadamag ko idi nagalas ti ugali na. Ay na mare, di mo kumamot sa ti kasta. No para kan ka, kat ni Benjamin ti ibutos mo. Gaputa pa nagkunam kat iso ti hustaw. Sa bali mo't kanyak. Maawatam. Sa bagay mo't kit di nga magkumari tamot ngamin mare. Suano mabalin, may sa kumamot at tao ti ibutos ta para kapitan. Ay saan ang mabalin mare? No iso ti pangguraam kanyak. Gaputa sa bali ti ibutos ko. Awan maaramidak. Basta siyak. Ni usal ti ibutos ko. Aniya? Apay ko makapungtot ka no sa bali ti ibutos ni Kumari Upeng a kapitan. Hay basta, makapungtutak. Anya? Imbes ani Benjamin ti ibutos na? Saan mataday jay paylaang nga usal ti ibagbaga na nga ibutos na? Kit iso nga rod ti kayat na, lapdam ki din. Basta, nasakit tinakam ko iti dayjay nga upeng. Nasakit talaga. Di na amo ti makikooperate ama ko na. No kasta, nagiwaras kayo iti basit at tulong kadag iti bumarangay, Uncle Benjamin? Woy, kanakan. Anya nga iti iwaras yun no bilang laang. In kind ka di, no? Kwarta. Ay na, kanakan. No ita tiyempo ti basing kawal. Kwarta ti mayat ngay waras. Ngamain, iso ti kayat nagiti tattao. Sa bagay matkit di Iso nga giwaras ak iti basit at tulong. Iti kasta, maalukoy ko tirik na dagiti bumarangay. Tapno siyak ti butusan da, kas kapitan. Sigurado na ita, Uncle. Sigurado na ita. Anya, mangiwaras ni Uncle Maa Benjamin iti tulong titi barangay tayo kunam friend.
One friend, kat kwarta ka no ti iwaras na. Ay, naggana san ano kasta. Wan, amumutan na singpat ni uncle ko. Kat, kaano kanungay amang iwaras iti kwarta? Inton umay alawas ka no, Gina. Isomatin ako na idi nakasaritak. Ay na, maragsakan ak unay ti day nga imbagam friend. Ala, agpakada akon, tainakman ibaga kanya antik alanda. Sigurado ang maragsakan day jay. Ngamin, ni Uncle Maa Benjamin ti manok na. Anya? Wen, antilanda. Kasta timbaga ni Jonah kanyak. Ay, naggana sa no puduray nga imbaga anakan ka. Pudno, anti. Imposible ano agulbud ni Jonah kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay na, rumbang lang nga may kanak ay titulong nga iwaras ni Benjamin. Ngamen, iso ti manok ko. Kanikam kampanyak pay. Anya? Kaano kano amang iwaras ni Benjamin ititulong? Intun umay alawas kanumat, anti. Ay nagbayagan. Di pay lang nga itan. Tapno kumamot ada maigatang iti karne. Apag iso ita matutudaw. Tanay, namagamot ten ti subel. Tamalanitan ko mga raud. Anya? Oon gayam. Sa dino ay ti pangiwarasan na. Ijay balay da kanumat ti pag-uurnungan tayo, anti. At least ijay tanawaya a pag-uurnungan ti tattao nga may agdangag iti plataporma na. Kasta. Hala, wan Gina. Jak liwayan day ta nga imbagam. Sakto ti kaunaan amapan. Anya? Adda iwaras ni Benjamin atulong? Wan ka no lakay. Day ta ti umaimbaga ni Gina itay kanyak. Kasta ka day. Ay kat nasaya at ano kasta? Ay da. Adan tumutla igatang ko iti karne. Anya? Namagangami ng tisubil ko kat. Nabayag asaan ang nakaraman iti karne. Imbagla amalanitan. Anya? Ay, anya laki din aya bakit? Apay, masigurado mamay ka na ka ititulong ni Benjamin no bilang laan. Katuan, padasan da didak ikan. Kat isot di manok ko. Kanikam kampanyak pay. Dakas da no didak ikan. Ay namare. No ada iwaras ni Benjamin atulong para iti barangay. Saan ko nga awatan? Ha? Agmauyong kansamot tan kumare. Apay kumasaan mo nga awatan. Kat kwarta day jay. Apay, baknang kan, tadi mo kasapulan ti kwarta. Saan nga agmauyong anya? Ngamen, saan ko nga ibutos ni Benjamin? No bilang man ta adawatag, itulong laang nga magapukin ni Usal. Aniya? Kat, alagan mo't nga awatag amin. Idak pa'y katbir ngasan di man nakaawat. Man nakaawat? Katuan, isuday ta ti awag da kadagiti tao nga awat iti kwarta kadagiti kandidato. Nga uray saan mo't nga iso ti ibutos da. Aniya? Kasta ti kayat asawan ti man nakaawat. Ay na, agyaman ak unay Sir Benjamin iti dayto nga intidyo atulong. Awan anyaman na, landa. Ad-adun tupay ti ipaay ko atulong, no siyak ti mapagasatan nga agbali na kapitan dito'y barangay tayaw. Ay na, sigurado na ita sir. Ngamen, ado ti mayat amang ibutos kada kayo. Ay, agyamanak no kasta, landa. Katsapala ko ma, tamaisa kayo amang ibutos kanya. Wan sir, namnamaan nyo dayta. Agyamanak, landa. Kat manungay tinted ni Benjamin king ka, landa. Ay kadakkel alakay, mabalin ka di mat abasay. Ti salsalod sodak no manaw. Saan ko damdamagan no dakkel wano basay? Ha? Uwan nga agpaisuan niya. Manong araw? Dakkel lakay, 1,000 city mil. Umdas nga igatang ko iti karne asabawon ta. Anya? 1,000 lang? Anya alaang mat nga ibagbagam. Better than nothing ako nada. Dakdakkel ang araw ti waras ni Usal inton bigat. Anya? Agiwaras mat ni usal iti kwarta. Win ka naw.
Dahita tinadamag ko ito'y napanak iti sentro. Mano ka daw? Dakkel, nasurok a 2,000 ti iwaras na. Aniya? Gina? Oh, antilanda, da kayo matgayam, parbangon pay laeng ngam imay kayo. Apay, adda masapulyo? Kwa, umay ko kumasaludsudan, no puno tay nadamag ko. Nga da ka no ti iwaras ni usal at tulong dito'y barangay tayaw. Ha? Wen, pudno day ta antilanda, ngam no bilang laang tamang iwaras. Ijay laang pagurnungan na iti tattao ti pangiwarasan na. Kumbaga, dagiti laang tattao amang ibutos matakan kwa na ti ikan na. Aniya? Abangan no panggapan nyo amapan, anti. Kat nakaawat kayon kan ni Sir Benjamin. Kwa, saan mat? Damdamagak laang, si kakit di mat. Nasaya at matngarod ano kasta, anti. Ngamin, abangan numapan kayo manan. Nakababain mat kadagiti tattawa nakakita kada kayo, idi inawat yo ti inted ni Sir Benjamin kada kayo. Nay, papanam ba kahit? Nakapulis ka may. Shh! Tagtagari. Anya, papanam aya. Basta, agulim ka, ada papanak. Kit ibagamit atap no amok. Mapanak ijay daya. Ijay ka no nga agkampanya ni Usal. Kat ijay ka no, amang iwaras iti kwarta kadagiti mapan agdengag. Ha? Kasta? Wan punsyo, isu ang mapanak. Uray jayak laang igid. Iti kasta, sandak ang makita dagiti tattao. Tinapatag, makaalak iti kwarta nga iwaras na. Ha? Kumari landa. Neh, adak kamot ditaw. Si kamot kumari? Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo ah. Aniya? Umayak lang mat ang dangag no anya ti plataporma na. Aniya? Kat ni Sir Benjamin ti manok mo, saan ka day? Day tangiwat mo kunak kumari. Inton kwan, adda makangagkan ka. Unay mo tanday jay abakat? Di la mabain. Ha? Asino ti dakdakamatam, Jonah? Asino pa'y kumano saan ani antim alanda? Hay, man nakaawat at talaga dayjay abakat. Anyat kaya't masawan? Man nakaawat kunak. Ngamin, imawat lang hanong dan iti kwarta kini Sir Benjamin. Imawat pa'y laang kini Ma'am Usal. Di man nakaawat. Anya? Isu nga ado ti mangibagbaga aman nakaawat dayjay abakat. Gaputa kas jay ti aramid na. Ay na, antilanda. Kunaklakit day no asino ti binirngasan da iti manakaawat. Da kayo matgayam. Ha? No apay matgamin adala nga rudan ti inawat yo kan ni Sir Benjamin. Napan kayo pay laeng idi nagiwaras ni Ma'am Usal. Kwa? Imbag kumamat ano saan yung imbagbaga iti tattao ani Sir Benjamin ti manokyo. Nakababain talaga antilanda. Ha? Anya ngay ita, manakaawat ti awag ti tattao kada kayo. Ay, manakaawat ka talaga, Mare. Ha? Aniat kayat mo asawan? Apay, di mo maawatan ti kayat asawan ti manakaawat. Di ka man kumare. Man nakaawat ka. Ngamen, imawat ka iti kwarta iji banger. Imawat ka manan iji banger. Isu aman nakaawat ka. Aniya, iti amin at tao dito'y barangay tayaw. Aga-asam, si kalaang tinaturod nga imawat iti kwarta iti nagsinumbanger a politisyan. Si kamat kumare, dakas ayamot dayjay. Aniya, saludsod ang pailaang no dakas. Salbag ka man! Hoy, landa! Ay na,
Siyak ti mababain ka puking ka. Ha? Anyaya ti parikot mo, Punsyo? Ay na, amin mo't ti napapanak, ibagada aman nakaawat ti asawak. Salbag ki di ti kastoy. Anya? No si kanto mga amin, imawat ka lang aro din iji banger, napan ka pala imawat iji banger. Anya kamutin, nakababain day tangay naramid mo. Anya? Ala, husto ka din day pa nagungungot mo lakay. Agungot ka. Kato na iranod ka iti ginatang ko akar ni iti ba kay di na minsan nga aldaw. Isumot jain si Dam. Nagmayat nga ron ti iigupam iti sabaw. Sa ita, agungot ka. Anya? No anya man ti mangmanggag mo sa uti tattao. Italaang day ta. Adula amin aman nakaawat nga ibagbagada. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, Manang Tarabay. Anya Laki din! Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalay sam ti anak ka. Agkalay sa kamin ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami mutin ng pamilya. Sige ing kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agur-uray kami. Tano talaga akayat mo nga ikalay sa ti anak ko, nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado ti importante akayat ko nga ibaga. Una na, agsubliak to akadwak ni tatang ko. Ada kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Sige, ngam kastoy ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, katkas pangrugyandan to no kalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya? Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intero abo marangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan abasta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kensyak, kensika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Ken maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar abanda. Kasla drum in lyre? 1. Kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga, para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti dayta adaga. Nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga roti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit dinaya, Marta. Kas kilagraraman. Nagnginakalay sa tikayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa.
Anya lakit din aya nanang. No anya laditan tikid daw nyo kada tataramos. Nagado. Saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka. Para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbot imbagak selya? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Oh, kasanuy tanarman. Saan mo ama ikalay sa ni Silya? Tas saan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana? Tatang. Agraraman kat day tiya bakit Agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kilagatad, kan maimbitaran kanu amin na bumarangay, intun kalay sayo kini Silya, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. Ay, anya lakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. Tatang. Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. Ay ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay kwagaya marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamain, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat yagraraman nga abalayan. Diyak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaang. Ingkamanggad iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatam. Ngamain, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmat nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot Kuana na. Saan mi man ama ipaay dagiti daw yo. Ngam napudno akin ni Celia. Agtinulong kami para iti pagbiag me. Ay, sana mabalain. Numaitad yo dagiti kidkidawag. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan, nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana. Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kidkidawag. Nasakit ti panagsasao ni nanang mo kanyak, Celia. Iso nga umadayo ak pailaan. Anya, sa dino ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tang rod adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nakday dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niyo. Basta ti makunak, agan annad kayo ijay syudad. Wan tatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kun kuana makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdan? Basta agan annad ka anak kaw. Wan tatang, Kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw. inton parbangon tatang. Mala, da kayo ti makambaw. Maklaat-lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto.
Mabalin mo mati agsubli. Amang numakonsensya ka amang panaw kininanang mo. Makonsensya ngam saan mat ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akong iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia, Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kadata. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan ka tipod na. Jay anak mo ti simurot ijay anak ko. Sa dino tinapananda. Ijay syudad. Sa dino a syudad. Jaka mau, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo tapag subyen na ti anak ko. Ay, anya kalakit din ay Marta. Awagam jay anak mo, kunakot. Ay, jak amo ti number na. Kanawan silpon ko. Olbod, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din ay Marta. Bala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakken ka. No di, hay, anya lakit din. Wen, kasinsin. Da kayon ti agabang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar tayo agnana ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarot kasinsin. Agyaman ako na Awan gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wana kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Kat agyaman akin ka Insan, tainserrak nak iti trabaho iti mall. Uray may salang a janitor. Basta da. Wana, anyalakit din. Nadalos at trabaho dayta kasinsin. Katsyak mat, barang makastruk kak itan iti restaurant ang nagaplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo lata. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Celia, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y a restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanong tuma, adda dagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, oray sa dino ti ayan mo, addalat ta kasta at tao. Wan di mo maikat dayta? Wan, iso nga anos laeng, basta tinasken, agtrabaho ka, basta tinasken, agtrabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag mate, apay aya. Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya Marta. Adda ka manen dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito'y ti anak ko. Talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo Marta. Kaasimot di anak mo, tas si ka tinagbalin nga inana. Da. Ibabayin mo launay ti anak mo. Anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day ti maysa. Ha,
Ti kunamkit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Day tati may sa rason. Ti kunamkit day. Intaray jay anak mo ti anak ko. Amo Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysaya at no agulimakan. Ngamin, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad. Akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan ayat da. Anya, ay saan amabalain? Anya kita sana mabalinan. Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo. Pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo ti trabaho, Celia? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken maysa, inmay ta dito'y syudad, tapno makaurnong ta. Wan, Celia. Ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Tasaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti ornong. Iso nga awan ti tumaod a parikot. Ala Katay ti pagnanaedan ta siled. Agudwa ta iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wan Adamot kanya-kanya ta iti siled. Iso nga agudwa ta mat ngarod iti abang. Abay Marta, anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Ay, aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit latikinan ko ite aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagit. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan. Nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain. Tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awang pa'y tinumar ko. Ala, mabit lang tayo mangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga ro, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mat cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang ita inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni nanang mo. Anya? No kasta? Ni tatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Wana, tawan mo't sabali. Ala, imbag man ta maasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot kini nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ang tiriknam? Ay, naimbaga ko, Ramos. Hanggang saan ka pa ya mabalin nga trabaho? Nas kananan anay ti panagimbag mo. Tapno saan ka mabignat? Ngam. Di ka agdanag. Tasak ti makaamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Wan, Ramos. Sige, ibabaawi ko ang dagiti kid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manyangay nga raw, katalagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga ro danda Arman, Kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang.
tinasken agkalaysada ket naragsakda. Ramos, Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da arman kansilya. wen nga rod. Iso nga oray simple laeng ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagken ka. Nasaya at launay adenggay. Ay, lalaki day. No kabalam tinagarbo akalaysa. Awandakas na. Ngam no pasig tumila nga utang. Ay, agparikot kan tumila iti udi na. Ay, lalaki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Kasla ni Uncle ko dan, ito'y masabak ko Apaw! Nagmaya laki diti sa gawisiw nandiyaw. Saka, na. Naglawat isem na diyaw. Angkal, si Kamay. Papanan niyo, Angkal. Takas taunay mo ti pormayo diyaw. Kasla tumaray a kapitan diyaw. Ay kat, mapanakas na kanakan. Apanak mangkidi agpagna. Agpag na. Apay, kayo agsidsid ti dalan, Angkal. Ay saan? Anya lakit to'y pilosopo nga kaanak ako na ya. Anya ti kunayo, Angkal. Pulis nga agsisilpaw. Adaya mo, pulis nga agsisilpaw. Oh, Ay salbag kamay. Pumirdi ka ti aldaw patilaw. Ay aglisi ka man dito pag nakiday. Tay nakagsawar dito barangay tayaw. Inak man makialamano ka nagiti tao. Tapno siyak tao ti ibutos na. Nay, ada kamutin lakay. Ayan nantay baggoong ngayon pagatang kuking ka. Maluluto to'y pinakbet kon. Nakabaybayag ka mo. Sakit. Agisem-isem ka. Agan ano kan patilaw. ay nang. Pasensya kan bakay. Adtoy dito bugong mau. Taan niya tingiit-ngiitam ayalakay. Nang kaldani ang amin, bakay. Nasabak ko itay. Ay na. Naglawat isem na. Sapay tupol mo nga raw. Awan ti may sangipin na ijay sangaw. Una yang ngay. Anya? Kit apay gamin nga agisem-isem pay lang met tinalawa no tupol mo gayam ni ulitig mo lakay. Kasanaw. Mapangkano agsawar dito barangay tayaw, bakay. Nay, taapay ka no nga pan agsawar ngay. Apay tanod. Tanod nga ibagbagam mo, bakay. Tumaray ka no kapitan. Ngamin din nasabak ko ka magmagnamay. Kuna man no tumaray, magmagnamagayam diyo. Naggagapam manin ay alak-lakayan. Di ka pa yan maasikasaw, dagiti dingwen ta. Day tala sumanursor, obra umawn. Di nakpay matulungan na ito obra dito'y balay. Uray la kumamot na yung kasumakdo iti danom, tanay, brown out manan. Awan ti danom, dito'y pusay. Anya laki din ayan ni Bakay. Di ka di agong ungit akasta. Sigay, tagkurarat na kita kudail tarupap. Nita, naggapam ko naklokaw. Ay kahit gagangay tito maray a kapitan na Bakay. Inagbalay-balayain dagiti bumarangay.
Kan mangipamutputak mutin iti Maris Violite. Anya dayta Maris Violet. Tayman papel na bangsek bakay. Anya? Woy, bakay. Tay papel at haulaang timang kayat. Pagan ano ngay dagiti aso kada pusa di ay apapayl. Nagbangsay. Ay na, danay. Kwarta ka day, ti kaya mo asawan? Exactly, bakay. Ay na. Ay na, wan lang arudon ni gatang bagas. Ingka pa'y lagparamag, kundi waras iti kwarta tapno ibutos da. Saan anain kalintagan, ti kastawagas, danay. Bayam nga dagiti tattao, ti mangpilay no asino ti amuda nga da kabailan na nga agtugaw iti pwesto kas kapitan iti barangay. Sumal na ka man di tabak bakitat. Di naksurwan ilina. Tamok ti araramida. Sige, aramidem ti kay kaya mo, salbag ka alakay agraraman nga agbalin a kapitan. Kinuawan to pa'y ti vision, mission mo, pwe? Saan ka naon nga agbalin nga agtaray ita, dagiti awan tinagadalan na kaskin ka. Apay ngay nga ron ni Pare Pedro. Padak na jay nga high school graduate lang. Ngam isumag ti agdama kapitan tayo ita. Iswa diskarte lang baga ti kasapulan. Nawatam, Antilina! Ay, Antilina! Antilina! Nay, patilaw. Apay tagtartaray ka nga umay dito'y balay. Jay Kwak! Ha? Jay Kwak! Kwak! Anya kalaki din aya patilaw. Anya akwa, ibagamon makapanervyos ka nga ubeng. Ay, genuang yu atarakang kuantay, mapukpukaw. Apang ko kumay palinong ka, jay malapadal ng tinabati yo. Ay nakabulos sa amot, hindi nuwang yu antay. Siguradong agsong batak, kinulit agdanay. Anya? Ay, apay patilaw. Anya ti kukuam dito'y balay. Ha? Ay, kuwang kail. Ay, genuang mau, nakabulaos. Anya? Ay, sana nakabulos tayo ko, patilaw. Ha? Anya ti kaya yu asawin ang kail? Inlako ko. Anya? Anya ti kunamdanay? Apay nga inlakom tay kakaisuna anwang ta? Kuha nga men, bakit? Inlakaw ta inggatang ko iti baka. Anya baka sawsawang mal? Ay, adu a baka. May salugan a baka ko naman, bakit? Iwaras ko dito barangay tayaw. Ay, anya ka diti sawsawang mong danay, agbalakan san. Ay, saan bakit? Amom ti bagbagak a baka. Katay nakalata, kun nakaplastay. Na. Talagang sakit ding agbagtit kan danay. Kaya mau, taipang ka di mental ospital. Mental hospital? Ay, saan bakit? Denggenak ngamin Tiba ka nga ibagbagak. Kat dagitay karninurtay. Kun beef flavor noodles. Iso ti ayuda, dagiti mangibutos kanya. Anya? Madda ka lakay. Nagiwaras ka no ni ulitig mo iti ayuda itay kuna ni Mari nga ruseng. Uwang nga ron pa kay. Kano si kami timbaw na ng balay-balay anang iwaras. Hay, unay, nabanbanuga dyo. Hay, makabanog may. Isumot lagayam ang nagmalmalum ka nga awan lakay. Kunaknunapan ka nakikarpintiro. Saan kami natuloy ba kay? Saan abali ka na? Tatangdanan na kami mo. Inulit agdanay. Kasta ka day. Anya ti panagkunam ngay lakay. Mangaba nga tamag na angkel mo para kapitan. Ay, jak mo ang bakay. Makitan to no kaya dagiti tattao. No iso ibutos na. Akit mga bak Agam no saan? Di maaba. Unay yung Kakapsat kun papagayam ko ida. Siyak ni Danny Kuripaspas. Umasinag kayo amin, kakapsat. Tao mayo alain, dagito'y ayuda. Sapay ko ba?
Taday to'y umadaniya basing kawel iti barangay kat butusan daktaw a kapitan. Inton mga bagak, ikaray nga danto sagdudwaribaw kada pamilya nga alawan siyaw iti makabulan. Basta namnamag nga itinyo kanyak, dagita butuyaw. Agyaman na, kakabsat. Nay, nagloko mo ni Uncle ka. Buto yung kung kunana mo tingyaw. Unay mo data buto ngay. Ay, Napatag dagiti butuyaw. Iso asaan atila pang pagtadanyaw kadagita butuyaw, kakabsat. Nusak iti mga bak, solbarag tuamay na parikotyaw. Amin nga agaapa, pagkakapyag taw, kakabsat. Amin nga nagsisina, pagtitipunag taw. Ikareg ka na kayo na ita, kakabsat. Hey, salbag na kita tao. Ay, salbag kiday. Ukis ti kamatis daan na lulaw. Ay, salbag. Salbag ka talaga. Nay, apayan, danay. Sama kaong ungot ka. Kapukaday, tanaabak ka, para kapitan. Salbag na kita. Dudo lang, tibutos ka. Ay, salbag. Siyak kun si ka lang siguro tinagbutos kanyak. Ay, una yan. Salbag kiday. Ay, saan ka laki day ng butos? Anya? Ay, may saka mo na bakit ang magiruruman? Sayang lang nagititingwang kaw. Kansa ni Kwak ngay laklakaw. Tapno may kakti ayuda nagiti atataw. Gamde na mo tibutos. Iso day tantay kun kunaking kadanay. Hanya laki din aya. No adda itid mo, ay kit awatin da ata itid mo nga raud. Ngam, ibutos dalata ti manok da kas jay. Saan mo ang mapilit dagiti tattao nga ibutos da ka no ammo damot adi mo kabailan nga imatunan ti maysa a barangay. Anya ngay ita, awanen day dinaglawa nga isem mo. Tatta kasla na siglutan ng tilastiko day ta subsub mo ti kinatidognan. Sayo laam mo ti agisem nagpa-impress kayo kadagiti tattao. Ay, awan mo danay. Hey, salbag kiday. nay. Ni Uncle Danny mo tinakatugaw dito balkon da. Na. Paingay tayo nakapanimid. Makasla na po kawa. Dito limagasokyo. Ay, nay, Uncle. Itaman pa. Di ka nakaisam. Napukawang kayo ka di iti kwarta. Unaw. Ay, di na man disturbon ti panagpampanuro ka. Anya laki din. Aya, pangamain. Apay ka di aya. Anya timang burburibur dito. Panuno yaw. Ti ka di pan nakabayo. Timaray kas kapitan dito barangay tayaw. Ay, pampanunuting araw. No kasano nga babawi na kita inted kong ayuda. Ay, Anya? Ada pa nga rumay. Angkay. Kunay takinan. O, wanin na. ay, salbag ka ba? Kagpaiso maangkal. Kino di pala napalabas a bulang inwaras sa'yo. Nagijay. O, wanin na. Yawanan ka, anakan. Yawanan. Na. Yawanan ka. Pagsangit kayo. Mutin angkal. Unay mo datang. Lakay mo bigan. Di na magtubang kami na siyang tibotos na. Tano na nga mga kuma. Ay, masubot ko kuma. Nagitin warwaras ko nga ayuda. Awanan. Ay. Awanan tayo ang kulaunay. Inaiwanak itinabayang atsim po. Kanakan. Awanan tayo kakaiso na anaga at tinawin ko itinanagil ko. Ulan wag doble na gijay no mga kapitan. Agam ay na. Sa anak mo kayam anangabak. Ulan yung kanakan. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti maysa pay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Jennifer Ignacio Miranda. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.